Kurumjari, SKTV News Jambiri Puno Manipur File Secretary Premchand Taram Okshari. Manipur the Hawkibam me Ahum have 2023 May Ahum the Toroki Rang and Maram Morakanda Housing with Pibam Simia Man Kanare, Adumapu, Hai Batu Iba Watok, Lady Ba Irang, where you people must say. Matam supagi when a valuation broke no with the Karamba Tarang packet by Yaga behind to one ba Lambi sing Tirapagi Manung Chana Hosi Mak Kwagi to one ba CSO Singi bought MEITEI and KUKI CSO Sing Luching Musinga Central Luching Musinga Hybidi Central Government Luching Musinga Maru and MHRC Luching Musinga Official Singa Wari Shaba Horpa Aduga Lakadoriba November December da Manipurgi MEITEI Amadi KUKI Anigi to one Luching Musing Pulap na wari sanahanaba thaurang ama silakpa yabagi othokpa lakpa maram aduna hojik wari pibam masida amadi thokriba mamangda tongan ba violence ki hingsa yauba dugumba thawong kya thabak kya miyam laukhiba kholausing sangchin khiba khongjang mukna khiba yengthina khiba mayam adugi marakta hojik mak khogi an khogi nakal ani gi marakta wari sabasi karamna lakadoribno masina tongjabna kadaidano masi sabana phagadoribra sadabana phagadoribra adumak amana ama mana haibadu dumak stand toroga lenagadoribra haibagi wahang kaya ama thorak pagalona center gi luchingbu singna maruina MHRC gi official singnadi hairiba MEITEI and KUKI gi tongan ba loop sing luchingbu sing punna phaminarga wari shaba yanabge thorang asida kadai fauba yengchangba yai haiba wafam asida yumpham orga ngasi kharega topic asi will MEITEI and KUKI leaders talk haiba Hiramus Tamjabani Harib Hiramus the Kana Vidamata Linkshin Biribasi and Hanbada Agihek Oitam the Linkshin Biribasi Manipur Human Rights Commission Hanagi acting chairperson Oja KHAIDEM Manini Amjautra Mokshari the Linkshin Biribasna the Manjuri University Political Science Department Associate Professor Biriba Oja NONI ARAMBAM Manini Oja Mokshari the Linkshin Biribasna Imphal Reviews of Arts and Politics Ki Editor Biriba Oja PRADIP PHANJOUBAM Oja Mokshari I am more from Siam in Latsage. MEITEI ga KUKI ga tuan ba loop sing oibe ai natraga tuan mu sing oibe ai ani si punna phamina raga wari shaba hojik oriba pibam si masi waroshinum pro number honna ba haibasi miyam ne yengbuda aduga tuan ba khoigi intellectual circles in the yengbuda yamna afaba khongthang amani haibasu yawi sanaroi dabani haibasu yawi aduga amaromda sumaina wari shanabagi risk lokpa ngamba luchingbo API or CSO or API masi kadai fawbuda politically or security ki concern da buoro kadai fawbuda miyeng changba yari bage haibadi asugumba thorang ama lakpa matamda ekoina karam ba angle legi yengba yai masina hena ekoida haibadi hojul lai phibam sida hena miyam irang lakna maram oiba yabra na tri harekana peace lokma lakpa yabagi hiram sido ne yengba yabra habi wahang sim yam hanare oja kamai yengba yai nam phajaba wafam ni will MEITEI and KUKI leaders talk? Karigino wali sana doriche. Wali sana bahagi simutabu. Dialogue, negotiation, talk. Haibese kanglup amaga, natraga group amaga, yanada bese. Masibu topa third party mana. Tauraga wali sana ba. Natraga government ga larobaga harisi. NSN government city third party yaude government na wali sana chena government na magi policy amigi makada public administration gi makada sabada ana yaba da bige question lete sana so public policy da sagada lamhan bamha permitun bato madu khatar ga nagi naranpur mako ke wali sasi har su sadani ado jeke Laiba chayari thani rom helaba asida MEITEI ga KUKI ga wali sanagada mani haibasi mapan thongda mayam phai ana tum haiba aichu yauna haiba wali sanaga yanabam property phai na kopna wali sanabagi akoppa logic to thiro kanda MEITEI ga KUKI ga yakna harabra KUKI na MEITEI dalam taw harabra MEITEI na KUKI dalam taw harabra adu dina tabo male KUKI lamento henba ekoina KUKI terrorist aina haiba KUKI loina monate ko aidi KUKI loina mo chengchin jade KUKI da apaba morum pangyam le Manipur thogai ba pamba mapande ki changak pami KUKI oiba adu mamam de ko loktuna raga hana leiba KUKI na harol su hairo amma hairo aduga
Manipur together separate administration union territory ama piu Canada to budima government of India to Manipur na piba gamde Meitei na piba gamde moichu khangi aruga mon attack to budi Canada since 3rd May 2023 Meitei population ne attack to ba aruga demand na government of India to ba sigi philosophy se Canada budi nati Meitei da attack to ba Meitei population da landa ba kumdawi adara ngatuk tawi adara Meitei isu naharol sing kun ngakpa village volunteer aramba adu da mayam thoga magi self defense law na suyaba private defense section 34 35 36 44 bawba Bharatiya Nyaya Sanhita anu basigi ani ari bagi IPC gi na tongan section nama adu gi makhada thengna ba that means kuki lament to hen masing na Meitei matakta lam toba attack toba Meitei na ngatuk na ba magi volunteer singna kun ngakpa haidana semaga adu village volunteer na semaga defense toba aduna ani si ge hato ka chin tongna bada mi chani humpu ani si gre kuki ne khara masing yam na si Meitei su si adu digi jom lising humpu le pam leitre lising humpu si da Meitei lising tram nga gumba kar sauna parabda kun hairo maram de na masi kup na holak pase Socio-political gi Meitei masing chi lising tare changma haya bako ya nan ba ko tara je chu da pirki beda Socio-political Meitei community na adu lising ni pan hairo more je lising ani makhai gum haido ahum hairo kangpu pije kana gum na changma chatru ga haya adu lising ani hairo Meitei da kangpu pige lising ani chaupa pabada more ge lising ahum aduga Socio-political gi nipan lising tarahum doi khara hapchalo machit maya da taramanga kun hairo Meitei kun laifam leithaba lising kun whereas lemoba 62,000 or abdi 42 se masi other community asida laifam leta Nepali ni nate naga nate kuki ni haiba kuki da belum tawi haiba tawa tawa khara yaurab su chawrak na paba adu gi lising ni phuni thoini aduna de Soi ba nakalan mata sok pada kuki na muke hana so emna bako adu lai jse mi lising humpu em hendra lising taruk tare yum mai cha adu so kuki yum no masing khara yam hana haire moini hen ba henda badu na te mangre ko je na haro nupi nupa yauraga mi kunthan ni phu mamangre lambi chat pe yadre community amaga between Meitei and kuki sangne dre square kilometer lising train thoi rom chauba adi Socio-political da lising mari rom khare hando engine tengnopal ge lising mari rom khare hando engine kangpokpi gi mari rom chaurak na 12,000 Manipur tangkhai amugum se masi Meitei gi population chi leitre leitabada na tan chatpi yadre on the other hand aduda leiriba Imphal da valley da leramba kuki lak ama an khara chauna par lising humpu Kundra lerame adusu lakpa yadre aduna community amaga changna hanbe yadaba akhoi lamni akhoi territory integrity ngakata bani na haibuchi territory integrity di kai khreba emotional integrity kai khra Meitei na Socio-political chapangam de aduga on the other hand moina su sidalak pangam dre territorial integrity di kai khra yes geographical integrity aduga constitution da law gi matung ina Manipur mapum oina lising kun thoi chom kun thare lairi but manung da di kaire anu sigi pimam chala pan kari gi no haiba sida nong mai paraga lan toba act of terrorism which is section 113 chama ga tarom doi suba Bharatiya Nyaya Sanhita da NONI definition pire ana terrorist act yawram kolam bado karane pire to strike terror in the minds of the people. China manung de aurga mathakta government India gi mayokta aduga madu overall tongna na bako na ba mayam yar or haraga mi kanglup amada strike terror mane highest forms of the fairness is called terror sumne gi ki bana taba akiba thak ne ki je bawo se wari sabi matang je adula lakina adu mana lakpasida adu tholi bese
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡ ꯖꯦꯔꯣ ꯇꯣꯂꯔꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯊꯝꯒꯅꯦꯅ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯛꯑꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯣꯒꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕꯒꯤꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯨꯟꯈꯤꯕꯒꯤꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯆꯃꯝꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯐꯔꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯐꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯐꯣꯛ ꯆꯠꯄ ꯐꯩ ꯀꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯟꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯔꯣꯝꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯤꯈꯣꯏꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯦꯁꯣꯒ ꯊꯥꯕꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯗꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯥꯏꯗꯔꯕ ꯈꯨꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟꯗꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ who will represent Meitei? This question nama latra. Who will represent cookies? Public leader masan chanani haibro, senior citizen masan chanani haibro, intellectual masan chanani haibro, aduna teba. Meitei haraga CSO khara. Adagi cookie haraga mogi CSO. Asi tauraga chanabana. Adaso clark kadam oideaba. Meitei gi akoi de Meitei hana bu haijadabani Manipur hana kanjinjabani. Adu bu behli gi CSO singa. Aduga cookie gi CSO singa ani chana halaga government India na maya da pamaga nang na karipam ne ko nang de hanmale hanmande. Haraga togoda report adusuna teba Meitei gi ne haiba maya mamu kauraga bureaucrat officer mana anina. Akoi joint director IB gi yauraga AK Misraga atai official kharaga sare adu daina haire. Meitei gi sare sing de moina pangada ngatani lammi chapri halu yahandani ana haide ngamdabi wani adu degi IDP khunda halu adu dum Meitei na haide sing de Union Home Ministry ne yaningada ba moina tongingada ba tobu ngamdri ba thabak na ba where is cookie gi di adu so hangdabi yaroi cookie gi ya su lo thok ba yaroi ga yani ga yaroi ga adu su men ta de aduna sigi play pibam sida kanaga represent tawdeno aikoina pami Meitei marakta cookie na tagadaba Meitei leader sing legani intellectual sahitaka aduga film maker praman buko asi toba di cookie marakta ki chu Meitei na taning ba moige kanoma church ke leader adigi former MP praman ni adigi leader ate adu da okay haidu tawraga government inana chinbi dana gauhati da delhi tawdana o Meitei ki chum blau ratan thyam lakpiu aribam sam lakpiu hongba chawba lakpiu Ade cookie ki so adu lakpiu retire IAS IPS lakpiu hai na tawraga tawya ba poni adu samtang haraga lo singa aduga prime minister na ba makeup thobadi BJP gi masigi cookie gi Meitei gi question na te na khale edi BJP gi legislature taret mateng pangba o moitara minister ani yauraga na taw po na ba adudi BJP gi legislature contract taret manga machang kibduga contract taret chi lao prime minister office ta hayang tang asu ki punga su ta unani prime minister na preside tawni haina haibada la oida se kana le adu dum loidra okay tawda bu de tawdra na kay na samda nang magandang ga sano de songge kapchenga songge parman mako kapcheng na haibana te cha tong le ya ba okay lotion ge har gadi prime minister na yan mathu baba ko gi thorang kha pakala kana dum lotion ba ya bagi dugumba lambi shu leite budin nati haibani kwadi maru oribasi Meitei represent kana tawdori bano aduga cookie gi represent kana tawdori bano haibi wahang masu leiri haibani adu makpu ekoi gi santi gi lambi da lagna ba peace gi lambi da lagna ba initiative khara ahan bagi oina lokot pa hobagi mami duni ai makha tarak pase odanoni ja khoi gi wari sanana ba MHRC na shin na bagi thorang tawri hariba Meitei ga cookie ga tuan leader sing je punna phamina ga wari sabu ya bagi sugum thorang ne mokoi ni hairak pasi adumakpu masi karamba mawongda phamina ga wari saga tori bano haibasu ni khwaidagi chauna mayam hangnari se masigi maram haragadi Meitei singna integration haibani apun bagi saktam kaiba yaroi haibani cookie singna autonomy separate administration haibani ani sigi marakta kamaina phamina gadori bano mamang da su makoi gi demand phangri bokti phamina roi haibgi wafam singse CSO gi luching busingna phongdu khibe wafam su laikre aduna masigi marak sida hoi
ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ CSO ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯔꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯁꯨꯒꯤꯅ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯦꯒꯤ 2023 ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯁꯥꯡꯊꯍꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯥꯟꯅꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯂꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ last so many years particularly Britishna 1907 Manipurgi administration ji paiba hokro matum dagidudagidi aikoida chingi tamgi khaidok khaijin tawbagi sigi wakhalon ji yam sengna administration su mai mami tahan ki adra ngasi aikoina tribal non tribal hill valley hariba wakhalon amadi administrative wakhalon sing ase asengbadi colonialism na puthomba adugumlaba institutions ngakni haiba tare masigi institutions sing democracy chalakpa bharatna ningtamakpa manipurna masagi lambi lakpa punamaksi lakhiba matamdasu masi manipurgi darbar dasu manipurgi oinasu yamna sengna for hill and valleys is separate administration tawbasi chumde haibasi matangda yamna chauna debate si history gi tangkak sing dasu laiki haiba tare adu ngasi su chahi 70 80 pharak lab phawbada hariba debate sudum lai aduna India gi marona notice ki level da oina su India gi oina su kadai da hena soi gi banoi na koina khanjabadadi sai gi India na notice masak munna khangdabadagi loilam British ki adugumba anthropologist mayam je thajalaga notice kari no tribal sing masak samda yengu chu haidana tharakhiba adugi mentality adugi process aduga hairiba anthropologist singdana tribal sing se atopa furup singdagi khaido thamgadabani haibagi miyeng pisalamba punamaksina maram origa matang institution singsi create torpa haiba tare maram baduna 6th schedule gaina tholokrisu aduki makha chathrak poba fam singdani aina haijaning bade aikoigi north east amadi manipur sida aikoigi kangluk ki oiba laws mayam lakhiba aduga madu khara khajik khoi lauthoksi haidana 1967 da manipuri chief rights acquisition egase manipur state root fangdring aida masi lauthoknabagi damakta attempt ama tawkhiba madu Bharat ki president so ayaba pikraba ain wan su leiraba aduga madu enforce tawbadi ngamdana ngasi phawba lakhiba statehood phangkana madu gap ama lakhiba punamak sing asina tai madudi aikoi gi lamdam sida aikoina create torbi institution sing sigi magi asengba democracy gi housing se yoba ngamdri haibasini masi kari gi halai no haragadi aikoina chinga tamga natrana kanglu amagi marakta unkhatnabagi lairibasi kari maram no ana thidoksi haragadi akoigi loilam British lairingai maram matamdudagi hauna ngasi fawbada laisa taraga lakhaba ain sing sisu aikoina nainada bayadi haiba tare aduna ain sing asi loilam British na piramba miyeng makha chatharakpa amadi ngasi su khara hena chingi lam singda lairiba akoigi mikok thibagi matangda natragana aikoigi lamsigi citizen si kanano haina khangdokpada natragana bona fide domicile si kanano haina haina bo hoda bo punamaksida chief singsigi achauba aikoigi sakti hena leiraga dum lakhiba sina su yamna chauba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ institutional crisis ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏ ꯇꯦꯟꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯤꯖꯤꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯤꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯒꯗꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯕꯣꯇꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯎꯅꯔꯛꯄꯗ ꯉꯥꯡꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯥꯡꯅꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯥꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯝꯃꯕꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯀꯟꯚꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯇ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ethnic level da semu haibane adana sigi lambi gi politics la iba forest ki clearance yaudana lainga kaya ba yaudana asuna blatant impunity amaga tawning tawba haiba tare aduna porahum ga hainingi conflict situation asi kuithana thamba aikoi damakta yamnamak kanaroi aduga ngasi newspaper yauriba ziribam digi lakpa aduma idp singna piriba statement testimony du parobda थमोई याम नुंगाई तो फावी मदुरे कोई युम द हनिंगी आई कोई प्रोटेक्शन पीबीयू आई कोई जे आईडीपी ओना दम केम त लेरगना पैसा जु खरा पीबी करिगुमा कोइना मपान थो थबक सुरगना आईडीपी चिंगदि हारे पुगुम यावी हाइदना पीरि बसिनादि यामना सेंग अचौब क्राइसिस अमा कोई मिचम मियामना उदब क्याले अदे केस अमस यावी ऑपरेशन तोबि सिलचर तौरी अदरे सीएमएसटी कार्ड सिना बया गिदे हाइबना जिम यामना फंडामेंटल ग्राउंड द प्रॉब्लम्स याम लेरी हारिबा question the hariba idps me awaba sing ase suk yam kro mi sing awaba sing makoi gi hak sing ase akoina udana matlaga kayam koina tham ge dor no haibsini adana manipur se aikoi hak ni aikoi ge right ni madudi aikoi normalcy porak pa haibse aikoi gi damakta di aikoi best attempt to godabani akoi wari sabam thokpode sagadabani aduga manipur kaidana hingba pulap hingminaba sina hena phab option amani haibse akoi gi premise ni perspective ni thamsi okay thoi beirang aduga hojik ori phibam masi kuina sangthana tham matamda aikoi di hena mangjaba economically aduga khoi socially plus aikoina pamliba integrity apunbagi saktam sagatna bo honariba hojik intact layena khanjaraga su maduda hena tamma soklakna bagi machak oibanina waroisinama purakna bagi lambida wari shaba yaba sing kana no kuki ga boy bi natokna MHRC ga official sing boy bi madudi chana bada kasu kai ba leite aduga masira su koi miyam support opom thoi masi aikoi miyam na demand to yaba aikoi gi hak adu tanjabaga bangkhak koi badu chap manaba thorang amani heba ofam asini ai makha tarak base jopade ja wari chana ba di dum mayam loi ma khaina ba adubu taliba demand sing aduga somla kani metei ne hairi bana ma kukilom na hairi bana ama adubu warosin amadi product yadabani na compromising point ma lebam thoktabra masi kaino oiba yabage natre haregana manipur sektam kaiba yaroi haibasina lengdana thamaga masi union home minister misana su manipur gi territorial integrity di shogal loi habi ofam si hajan phonu ki basu laikre adumakpu hojik taliba demand si mako gi lengdaba sen ma laibani na mako gi su kaigumba ko gi posak khara nataga demand khara adi integrity je kaibana tabida to pakra da junction ba yabana kai lein khanbi bage as a senior journalist samoina aduga sok pasunga ya do point na kai ni khanbi bage hari bu singsi yanaro matungda akoi gi warosin ju prop ya bagi lambi si ubo phangbra kama yeng be ja si batang sar khoi gi wari sana bai sir lo yai when any extreme position do was handaki lan iran bomb thadare to kan sida aina interview thena go da mai oja mai na kawre de hangan sida yadi am sawe aloga diplomatic channel no kat tawre heavy wara diplomacy katsuno tawre anything can be discussed high pot adugi spiritual chamina raga nainara kan sida extreme position lor me amdo lobi yaro is kham ga to rang ne am ba haji henjana hai me amdo aduga karai da yalam pe porka ge hedo aku yanwa porpa wari sana bai adu ngata ni tasina ha ge da gi sa ko na fix na si and high tam ga ndri adum wari dum sanabdu yado mande akoina sim dang sa ko ning chang ba ya na ko to example sam lekre ko kamai to negotiate to ki ba successfully negotiate to ki ba se Ireland ki have Irish Republic na amiga
Premchand ga kamaina negotiate tawi kholi kai sa du history se lekre ko adu lactring is kan sa khoi gi som to kan se khoi gi se sa khoi mind block da khoi yaning do du yaro sri hen yaro ha wi phira yam nei nei da lei kan se da lei si kai no ga khoi gi psychological loina to posiam yaro kari no hai kan se da khoi na posi kari no siam da na ga to khoi na sam na kan se da separate admission hai kan separate admission hai kan sa mayam amal kaung adu ya yaro hai ni amal adu sa yaro hai ni kani ada simatang se da khoi gi India ge on su philosopher hai tare ma mami yamna leiba aduga international su renowned ba Pratap Hanum hai ta san ma haibam le se sa khoina question am hanga se da question jo answer su thok tro es pan le ra di question no hong do yeng han haiba mai lai la question hong do kan se da answer thoro pri yen se na adana khoina hai kan sa separate admission hai kan se yaram de nadre khoi integrity hai kan se da mu ye le hai kan da sis question hong do yeng se kan example na te le question do kan explore do da go sam hai kan se khoina autonomy separate admission hai mu da district autonomy ka hai kan se kitang hando ki je khoi di nakara nim ta ko loina ma sa gi tension ni chang sat handa ki bi Pradap Hanum me ta ki suggestion se da ai jang sa gi hai dana khoi mind block ma du sa ro adu han mu no bi le khramna muna lei post da same pot da amo rephrase tar question mo hang ka sida akoi district autonomy ka hingal kam da wi district sida akoi gi empowerment na district council se se na to ba valley zu mai tor council am sem ga block wena district hani lei district structure sida magi ga si administration gi powers in authority kam da wi hai ga mai ne ka sida yani have sida ko explore to plan sida amai to ho the cities we hel roi jo yaro ha den wari sa lu sin kine ba lo sal lo hergadi akoi kamaina ati dei kai le question je on refresh or yin si kai je akoi Pradap Hanum madam ko so ban je magi suggestion je am phap nai khala ba ri sum jo akoi to kan sa sam hai kan sa akoi na hai ba Manipur se da su idea Manipur hai kan su question ji khara le jar magi so set of questions si ni idea Manipur hai sa question de refresh kan Manipur structure kai don de akoi na kamain to da reimagine to si Manipur si akoi imagine to Manipur imagine hai sai hai ja de akoi every nation si imagine community ne hiring Benedict Anderson hai kan sa ma hai kan sa kamai to in India sin India hai kan sa we imagine something akoi na nation ne si me akoi me punmin wa leba am ne hai kan sa mi crore cham nipum le sa aina khangna do si mi cham khangna ka cham mai chani mai khang di so ba ado hoi me pulin has this in imagine community we hoi imagine interest me have si pulla kan sa punmin ru imagine kai ka da irang thok ni ado ga ta ning hai ka ni hai possibility na imagine community si kamai to na se ko si hai kan sa hoi imagination si mar ki na kitang refresh so ba ama changi ado reimagine to changi hai posi dum hai da moi gi philosopher ai moi example na thengnaro ro kam bo da si irang me thengnaro kam bo na si tawdoni sam hai kan sa France da France le bak jam ling le re ko culture yam chakot bane ko hen hele Napoleon le me ro to da idea of France man le jarame adu manu da moi manu sa French revolution hor ko gi sana Ernst Renan hena atwa philosopher ni mana French revolution horum da irang la kan sa da what is a nation in a SME has like pong the man hai si a nation is a daily play with side matam ngan khoi kai ho ya si influence to dia roi na hai na bom chang yus aduga yam plop me le me le ya si kwai lep si ge hai ji khangmi na kan chang hin me no lo am ta kai no de bi da ba sai to bom changi adana khoi so dugi readiness sum le bom phei khoi reimagine to noi poche adana khoi na hai kan si khoi na chien so hai kan si da mahom khri mo tane ba sai janoni ni pan ki ba hoigi abolition of chieftainship right si Mizoram to ina Mizoram han halin to so torop kan so ko power structure se semi si bo to ga akoi ne se sa mathak de impose of the resistance la kan som de assembly da ta to ko to Mizoram to is pradhan na hor pane ba pradhan hor kan se ko to ga hoigi chief man sa ma gi kun ni mai oiler me na ale kun man se mi le me sa ma gi bharat ham million tham me na al pradhan me sa ko to ga 60 rule lam dai 60 rule si introduce to re This is 1952 so the 60 this is district autonomous district council the same guys the see elected member and same day chief man yaro ai kun do ga na or pai do ni har kan se da praja me am se horo yaro mo ho me la kan se da ha the 1952 so me na kan gi reduction of Fatang act chief Fatang ai mo gi kan do na ren biu do Fatang si reduce do ne ha ba
next year the abolition of Fadang Act chief site am thole amai don praja ihulak la kan to don si jo khoi Manipur so si thong mo thon be posi in ni kha phangam praja ma ku ke praja ma su ga doi jong ta hai aduna khoi gi value of the la aga som the cell do is kind of plot ma cham so mai ma sai u je khunam chal le kan mai na tre ma kan khulak bu gi makha le don to do na si me am haju pure hai ba khoi na da sin hai sai khoi gi thoin pu thro ko mala ni manung de le mi posi ni khunding si da praja sing de powerless ni magi same the leram de land of the lam lay out from valley la air to jump su mi yam kole da dik pot ni da ri so si mi am si ya ka za khoi na praja ma ti ho si o ni ga do ne make amron da her ga de aduga khoi na praja de so si ira jin jile de te ada si na wari am ja kra do sai wari sanam si di ai di phabran khale ba sin wari sanam si ya na do se e among ore ya ani jo se an di ya de ada aduga wari sanam su channel am khatan do hai official channel da hai SEO so me on do re unofficial channel ka koi atmospheric am stang koi ha kana leader no khang de amana hai ya na mai ke khuni modi koi civil society ma da koi journalist me am on ba na kana ne gi no ha ne colleagues me am on ba do kan sira koi tension me am si tam da reduce to kana reduce to kan sira wari sanam si ya ba hor kana wari sanam su artha thok hai dar hoida mung na ye adu yaro hem honda sirkai hoye kale hoye hi ngara kan se throku si khoi saina uno bi chang gi hela kan do de ne no si di yam pharbai khale adu ga khoina sa hai do khoi tension man siri just to kan se da si gi si khoina history si yang kan so ba tension man just to kan se da khoi gi Ireland gi mata da Jerry Adams so to ro track to ipo si mo yang ko ilam ba ne Jerry Adams so ha ku di mas politics no le ko ai leader le mi ne maso adu ga mai ta Sinn Féin ne mo ai gi political body to Sinn Féin going on. Sinn Féin leader in name has gonna say kind of Jerry Adam his wo moi example ka so kupna nei nam changi kamai to moina to khun aruga moi si thorok pa idea am le wari sana si ko hoi lan ton noi painera lan to budei wari sana sina phei game result phang tur ka su moi hai si akoi si moi example bi ga si da cycle tho bu gum ne hai ba takan tho si akoi sum tho ni op de wari ha ka si da wari le pa kan tu ne ba tu han dan sum tham si phei aduna wari sana sim chasi aduga kuin jang da uri phei jang so wari sana bu le phate hai sa do khoi asi same philosophy si nei na ba ai so khai yo hoi ga no kan sa na ga gi tan so kui re na wari sana ke do no ha ka sa wari sana le bis nen phei wari sana lan to na kan sa me sok ba ri sa crisis chen chau thor ko do ni wari sana ra ga matom da ka no di ton when I had go gi ha gi le na ice breaking si da kan da kan ba result thor ko phei hai po si gi si khoi level khoi mo da MEITEI ga naga ka so MEITEI kuki ga naga so si me si loina ma ado khoi se le community si khoi community home se so te ti le moi me so wari sana kai de community to ka mai to ne si ke kai si continuously wari sana ba sai gi daily play side na answer na na hari simok ni na khoi na hajina formula na kitang ena crisis le na wari sana ba hari wari sana ba se sung le be apon te matam ge na assembly de wari sana ni sana ra mi tu na xm na sim document to na sai to na matam khudingi yana ba ade influence to na some ha ga ai na so example he pizza ko family manung de ko ai ni jasing pi in da doinar mo ga ai jasing chaw ra loina ba se sunga so zap ha na do do ne ling de yaro ling to he to kan imung mun tension to ko ne ba adu matam ge angang ni chaw re mai motorcycle pa me ade ge adu pa me adu ko mai to si ge budget sem to si ge to na chen do ga cham na kan sa family do punna no ai le mina ba oi do ne ba ada ko si le de adu le tam ni sa ba man to si seri hen be khoi ngamoroi mathang he to si kan to nei na khoi family da anga we di moi kabom pi biral mi arme kabom mi artam ta hiori na si to kan so ko mai ton matam ge na reform to si ge he si leba am sem so mane leba is ko na state is lere community is lere adigi nation na india ga kan so matam ge just to si adana bu constitution i ga constitution amend to ge halise amend to bu ya si posa hana si accommodation si ulin hana khoi 1951 da kan to bu same adopt the constitution do amun ling yaro ha kan problem to kan ne matam man dig man ling problem to na kan de hana anu problem to le sima haptan si e du ga e to kan de lo to si to no to rina mai to na khisu lebak si any relationship amesida matam ge just don't know matam daily play beside ha si posi yamna change adu chang male na khoi dialogue se hajik so khoi crisis le kan crisis lo sana dialogue to re
loirakandasu matam dialogue to was a quick forum majam semaga also there assembly le horoga matang wari sanaba pa hono was it kan kai just only have say si le kan da lebak in tam ta pan bai oidorin ya mai thamja okay wari sanaba aduga nakal anima ki marakta karam wakalon sing ne rebu ge habase khangdok pa adum kuina chapor ga su sangna chapor ga su nakal anima ki wakalon du khangdok poina aduga karam ba wafam da yana pur ka ge habase wari sana ga pur ka wafam mina wari sana base pa kongthang ni adumak pu wari sana ga dori ba sida ai koina sima ya de haina job yuna lepa du madu thoktuna ba ge da makta even pakhum leitaba kogi wahang semdo gadi pakhum se amuk lak pasu yai थोरप याय है वाफम सिने दुना तुआन ब लंबी सिंगदा करम बदा मकोय द कुदों साबा पीरगदी नत्रगना करम वाफम सिंगदा सोहंद्रगदी अनि मरक्ता यानबम दि पुरप याबगे हैबसी थीबगी तंगाय फदबम दि लय है वाफम सिने आई मखा तरकबसे ओजमनी अरोइब राउंड सिदे आई मतम सुलेसलक्त्रे तेतंगा लोबिनबा हिंजगे ओजा मरुइना वरी सानबा हाबिसदा जा होजिकी थोखरिबा थोदोक्सिंग कोगी मिहार मिपुन हिंसागिबा थोदोक मयामसी यामना मिचम प्रजासु लोइमक इन्वॉल्व तौनखिबा यामना इमोशनल चनखिबा गातु ओइबनिना अखोई वरि सानाबो हौरे पीस किलोमीटर लाक्तोरे हाइबा मतमदा यानिंगदबा साउनिंगबसु म्याम यौरकनी नत्रगना वरि से साबा हौतोरे हाइबा मतमदा तसेंगना वरि सागदोरिबदु कनानो नोई तोरि थबकतो को यानिंगदि हारकपसु यौरकनी अदु मसिगुम मयामसी कमाइना कन्विंस तौबा यागदगे मरमदि वरि सानाबा डायलॉग तौदना वरिसन पुरकपा यारोइदबनिना इवन मणिपुर तुकाइबा पामे मोय कदबुगी वरि सादोइनो हाइबा फाउ यावरिबनिना मसिगी मतंगसि याम चेक्सिना यंगोमा तंगाइ फदबा लेबरा मरमदि हयेंग वरि सानरबा मतुंगदा सानागदोरिबो सिंगदो मुक दसा तागनी हाइबगी वफमसु मुक चिंगदबा ngamdi हाइबा तोंगान प्लेटफॉर्म सिंग फोंदोरकपा लेबनिना अमरमदा मुक वरि साबासिना ख्वाइदगी हेना मथौ ताइ मसिदैसिदा अपन पीबीगनु पीस प्रोसेस सच्ची हाइबगी अपील सुतो ने तौरी कमाय यंग बिया जो होजे किसे खोजे यामना चाममना बम लेदी खोजे इंटेलेक्चुअल सिंग सो अमसो वरि साना माहबिसिगी मागी नियम मम लेतरो लॉज ऑफ नेगोशिएशन लॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सी आम कॉन्फ्लिक्ट किसु लेदना को लालौबा कांगलबम वरि सागे हारबदी गवर्नमेंट इनिशिएट तौरनी गवर्नमेंट तौबदु यारोइदबनिना थ्रू इमिसरी खलगा चारन रबी खलगा तौई नोई दो सोबा को येंगे नोई तादी ताओ ए यारोइ गवर्नमेंट इंदाना अदु तौरो हाइरी से सपोज आरपीएफ ना ए गोदि निंग तम पिने ना हाना हायो अदु साननी हाइरी ए अदु मक्ति हनमली नान वरम तौनगी जोबोबा अदु मक्ति नुंगाइ रोय अदु कलाई बौदी याय अदु याने तद्र मोय वारि सादिरियाबा याना वकांबुगी ना कोगी से यूएन वारि साबो कांगुगी कोई लो सोवरेंटी से हंजिल हंगदबनी याय अदुदम हायो हाना हाइरिदना को पीपी तमना मनी सी तबरगना सानरियाबा अदे माय नि तम पीरेना लौतो अदु साने ए अदु ओइथोक्तरे तौर सानद्रे अदुना कोना खानाबा कांदा मयामगी कनोने अदना असुम्मेदा ना हाइबदो आइसो दम हाइने अदु करिनो बा सानगदोरिबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेट नम चुमदना MEITEI and KUKI wari sanagadabsi KUKI na separate administration union territory pidre di yaroi MEITEI ne pibung bro adu lok tho halo ba government India na we Manipur territorial integrity de kairoi lok tho edana misana adi kana lok tho edana article 3 lok punatra so adu di alo dabani na Manipur thogai begi union territorium sembai de Manipur thogai banatro adu ma songa yaroi hainu with an iron hand अदुगी हाइरिम गाय नोई मी लोइन फानी तखाइगनी अदुगा कोई सर्जिकल स्ट्राइक तौगनी फ्लैग मार्च तौगनी अदु तौगनी तौरो अदुगा तौदरे खोलाई लोइन थादो यार खरबुदी हौरिको खोलाई थादो अनबाय नो चिंगजु तमजो चिंगिजु खनाम थादो हलि मोइ मखदो लोन लेमनेमनी खोलाई थादोगा खोलाई ऑपरेशन तौरगा फारे खोले सिचो नोकनिंग बनत्रो खोलाई चिंगजु द खोलाई लेरमे मी फादेने तमगी सुनी search operation da kulai phab mi phade bas this is the first time in the legal history da yum search to da aran ba toram dun pairam kulai do aran ba tori ba mi do phagada natro manipur ge general wa pong tongan ba history amani tampak da tonga de ching da tonga da kulai du ching khong da mayam me yum du de gi pang mi di phabra phade sisu kala um tan question to de
journalism tana ukinam tana 저 야문에 시 파리 버싱시 진공 중요하다 해보다 원래 진공 중요하다 고멘나 로설람 바이베다 미 꾸런다 보고이바 nati adu nataba government tamna plan toribra tawdabra adu di tawlundam se aiko adaida kulai phari bubuna mashimi em ta kalai de pha bana mati manak ta kana le kai je question nam ta tawde yam son garam ni da koi je de kano de MHRC mi gi lai phang mandra bani da ase da tawde hoi Premchand akan chana habi zumana mi khara ne sedu hundo amne kulai khara di hundo o yare ba ado jam garam ching da lesing manga taru pha ba du mi amade gi pha bani haibsi yaudre ba du plan tawbu mandra sarkar kangbuga se har di ai ji moina kano ma khalani NOI sida pulap thamamo akhoi lokhalage tampaki ju thammin ju khara thamjeno ka haiba ko mamal oram tabdi ai ko ai gi chomna fair comment aduna laiba point di wari sana ga do sida kali no ba wari sana be gi sis fire torga wari sana ri ba su torga wari sana ri se connection thammi bna tro adu di ani su unabi adar di negotiator am yaw ridra negotiator sa Bharat Sarkar no oiroidra Bharat Sarkar id Sarkar man pura oyadam nina ekemisa no ohengadra IB gidu no oidra ma yawroidro aduga magi ground rule am semoidro ai jadam na khara chu isati to dum yam kup na chang wari sage halidi no ne karkari pamba adu amite gida no karke pamba adu chidi yaro haidana ground rule system ga no ji se yara hando ko adu noina tawgersu autonomy district council da tawro MEITEI gi su panchayat ka jila parishad ka te pirage achi yarabdi sanor haibum yaidra amana somda aidi no mai thadu chungtha thadu oi are aidi yonentere tam chungto oi arga somne pibung amsu nataba yasu yaroi da ba achida MEITEI da tor sanaroi MEITEI ga kuki ga wari sanabam thopra ba sanase haraga na go mena chinbiranu akhoi lanai oina kuki leader singa phongni jayaba sanani ba ko hojik chu yawaba atu moina chulak pe ya de khoi chu chat pe ya de atu si leibana hojiki gauri sanaga dori besida ground rule am sarkar no sembiro negotiator se minister of home affairs na oiro moju oididna mai ke de moina lauthoktra su moina oibana ba adu de kuki gidana si ge rasimati sokano adega noiso kukina freely haibada autonomy district council power khare halalo haibada noiso yet kanu adu yaidano ko adu nata bada separate adum talalaba kulai thado ja khodi thado oi haiba lambi chalalo kadu ga hai no nang hairaba adu ga wari sanu we se atha thoi brana ai jane cham nei pong na hai tare ko atha thoi braba wari sana serdi lo romda lakke haragana kharang wangba public policy administration gi matungina ko leiri matungina wari karamai sagani leine bako adu dai ko research to damna ikut ma kangude chaurak par laws of negotiation khara kangmadani adu gi potu adu karinti yaudana tabang wari sano noi ni khano nangna nami ko thoi bodo nang ma ga hata sano lengo no 하이브시부 어떻게라봐. 어제 우리 사무소 MHRC 오피셜 식수 야고 사니 하이브기. 야고르가 들 뭐네 동안 아니지 사로 뭐네 마야이데 떠르가 나칼라니 파모. 동안 아홈럭 우나 그래. 아도 우나기데 쿠키가 메테가 폴폴 우나버시 아한메기 아무코가 나테 오호냐 아무코가 포스카 에프릴 망아라 타룩라 카오레. 아도다 하페 파만 아금 토웨 와리 사나비 야야덴 토비 포트 말레이레. 아디 마당 코코미가 포스카 찰레 아도다 쿠키가 파민나브라. adu tade minister of home se officer haneke jo ko miya moko folks to with so kuki kan ko sanade minister of home affairs ki bureaucracy nge sanabani what is sanaba haibi sida ko ya ba niyom chumna sana hlo ni man da khangroi kanam niyom chumna wari sana han biyo haibani my ground rule da same da hata sano wena apang thajin manda une to gna Manipur se lagle so haiba yamna lai ba okay ai khoi digi hen ba Okay, so aina tentak na hanjani base ja ngasai ja pan miki ba Guwahati da koi gi tongan ba MLA sing hai tari ku ki mo koi na phongo ki ba adu hanjan hai bai tare ma koi gi di su de leri ba kangmu sing chine yar ga di ma koi na hai bi de pulap dum support tau jare ya jare hai bi pibam ma su hai gi asigu mo marak sida koi gi MLA sing yaw na oiro atragana CSO sing yaw mo koi gi leader sing yaw na oiro wari sabasina kadai phawda kana phangdoribno ngasagi shuna haibidro ko yajare na haido khramina shuna hairi ba point sing du oina khana bana pharoidra haibi wang sisu lagtabra teja kamai yengbe ai pointed ran thamjarage matam leitamina ihan han bada ai na ngaksa ba haiba tare leipak sida ain chatpa lebak malakta bam yarak pasin masi
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯍꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯍꯟꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯈꯠꯆꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕ ꯔꯤꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯐ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯠꯅꯍꯟꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯎꯅꯍꯟꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ free movement chathaba hai baje wari sabum sadaba kai mai lente this is a constitutional mandate malem gi prithvi india constitution oigara malem gi any chana kanun da free movement je chahi anything jalaga noi wari sar matung free movement le hendoi ni hai baje baje acceptable oida proposition amani hai baje koi gi cso singna thambam yam clearly thambam thoi maram da mamang du hai je gi mini free movement to holo do wari sana laki hai basi bo da amonom da di hai bia ba proposition amani kai gino haida free movement hai baje koi miyang hak amane miyang hak se even sigi emergency da how to suspend to da ya da hak makhal amani haina koi lo ya ba man the livelihood ka bari le life right to life ka bari le sima ani shuba dai koi di hek hobadagi method ke horokpa matam da gi manipur si kan ge haiba tarabadi resettlement da emphasize da wodam hai koi di che yani shure khai haize laksaban adu wai koi yaka yang na dana ai masel si misunderstanding thokada khotkadra haibana chingba singsina sum masai nang haibiru khallingai da matam ji sum haugi bani hai tare adana masi sum sangdarak pasina ai gi manipur gi yam historically samgacharapa hingminabagi punsirol sida achauba chaitheng ma piba ngamhan khre haiba tare maram aduna manipur da hingminari bai koi khudi mangna ngasi amukasin honon khana batai madu resettlement to bai je negotiable oiba position nate this is non negotiable sima atoppa amadana ngasai aikoina tamonasu haibigiba humanitarian corridor kharadi akhoi ngasi su ai ne pamjabadi masi inbigare su inbio inbidraga su kaisu kaijade adu bai khoina assessment tobudadi tampak ta leiba CSO haigadra maroina makhoina oina initiatives khara hena lobba yaba su lei abo humanitarian corridors sing sai khoi hangdokna bagi khoi sem saba horagani ga haibagi lambi romda aikoina hena advance ba du mai hingmina ba pam bagi tamona ga sai daily plebiscite ka haibiriba apun bo khalon ga ja koini example set to bum changi haijariba madu example set to ba horba matamda masai gi sector and politics kolaga nuai violence tawraga tawriba mayam je koina maithi ba pi bangam da strategy amasuni ai tare adana isam sambida ina khanjabada aikoi gi journalists sing aikoi gi doctors sing aikoi gi red cross aikoi gi education sector leiba mayam makhoi si chungsin no mathau tai aduga senior citizens yaubiri senior citizens sing su kaidoba haibidrino senior citizen khara aikoi chochar bulak chege kampopi lak chege masi dai sai pa pibi ga nugai ji paung ai di haibo ya in khali madra yaraitragana madudi makhoi gi problem ni khoi gi problem nati haibam su la kadoi ne ba adana aikoi di law abiding citizen ni haibase ut pasina su manipur se hingmina bada hena afaba chokot pa khunai am oibudu ngamgani adana last dotted point and hygienic badi aikoi gi kari position thamsi hairagadi aikoi da makha tana kanglu ko eba indi sembi ranu administration gi governance gi democratization tawbiyo kanglu ki indi sungya yaroi haibje aikoi masidi haigado ni thamje thai okay aroi boina jabadi kamai thambini ge duga khari maru oina ngasai panbi ki ba koi gi wari sana basina koi gi maru oiba warap sing lor ko dini haibigi wapam sida mokoina koina question si honga yengsi haiba matamda koi question si hong da bida haiba tare question si hong da bida makogi state sum leiraga di kamai to makha tar ka no haibagi lambi sini ja kamai yeng bi si posne haideri sagi diplomacy have statesmanship have pose ready lambi de have si ade to kan se de moina diplomacy de henry se khoi statesmanship diplomacy henry si making the impossible possible hai posne adu ya have si khalaga changa do khoi yaroi do man base why da de ma si ai tinaraga yana sin ba hebis diplomat of ba is or doing ever listen to everyone take your own decision is high when high can lo tamin na kan man high se kaino or is it decision design lo min se high pose si da na when is adu precondition e tham kan sa da talk to tha be yaro precondition yaw bi sa ho pare indiana ka ines kan am worry kan is without precondition dai manung do bi adu tong ne do high nya re ko so precondition tham ka da yaro se the precondition je manipur kahen ba yaro india kahen ba india han do so india kahen ba yaro ka me haide bi do unari na adu yaro de masan ta le pone do haide ya pone so haide so masan ta le pone adu so doctor ni zum haye ra sai hai kan da dak long ka kan seri india no constitution no wari san ni hai kan da ini san am law yaro do na da open la
ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯗ impossible possible ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯨꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ impossible ꯑꯗꯨꯝ possible ꯑꯣꯏꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯝꯃꯦꯟ ꯊꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯅꯔꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯗꯦꯝꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯄꯥꯞ ꯀꯣꯛꯄꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯟ ꯍꯥꯏꯅꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕꯅ ꯅꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯖꯈ꯭ꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯙꯔꯃꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯨ ꯖꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯂꯦꯗꯅ ꯍꯥꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯥꯛꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯟꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟ ꯉꯝꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯗꯦꯝꯁꯟ ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃꯣꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯋꯥꯏꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯐꯥꯎ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯌꯨꯡ ꯂꯦꯞꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯐ꯭री ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯥꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯁꯥꯗꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯊꯥꯡꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯃꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯅꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯁꯨ ꯀꯛꯊꯠꯄꯤꯔꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯕꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯏꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯒꯦ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ